Kwezi wangalizi watukufu na washirizi watukufu, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Leo tunresabiki nje harumwa dedaho la matangazo ya daula ilinjo nesembavize fikira zahangu holiho ngamwendo harumwa zembio za uchaguzi ya husiana ne muhafidh wa sheshiwa Ngazidja. Wenge kabla yohandisa ena rangotoka yonti amjo sabiki ni jonese wakayanga mwandu kao jumkilisha kwa tunjua ni jonese haufubi wakati ula ngenjendelee harumwa ohonesa izo kao ngamfikirio eshesiwa Mwenyezi Mungu hanika utukufunu. Abo kwezi watukufu miparwa Salim Alidine ohatu zahandatije harumwele lejera le tsandaya minde candidat wa miche lo harumwa etsandaya harumwa ezi habari zinza usana gouverneur mifundi mu universite tsandiso andi mishaiho rangu omwahazihu zili na fukare yabo amjohamba ngamina maha 12 na limishao universite ya Mvuni na UT. Mimi ngamine dhamana ayudan ya helikoli ya Ortc ngamine direction ya helikoli hiyo rangu 2008 an mahazihu zili na 8 hatabaha yabo amjohamba ngamina maha 11 nilona dedaho hilo ninandesao na limisho wana na huone sa taratibu zo hunda maisha ya hao duniani na tabia zo jibalia harumwa omva utoka wonti hena banu kongwa joji hunda izo ndezi habari kao ngamzifanyo harumwa maisha hangu baada titimizie emisomo yaba hayinu sijono kaya kairi holiho ngaronesao ezaladhimu zifanyiwa harumwa mashirika ya daula na mashirika ya nafsia rizisomesa harumwa muda mwingi abaha rambokaya kairi rije rifanye zitendo harumwa zile kao ngarusomesao yonde maana kao tijihundu kaya mjitekelezo harumwa zembio zinu za ho gouverneur yonde ile fumbo la mwando ile fumbo la bili holiho mashababi winjini hao wajitekeleza ukaya wa johanza wafanye mabadiliho hawasabi kimbabi za fikira za hao harumwa mwende so henti harumwa mwendo henti na kwa tu subuti wajuha yabonge tijihundu harumwa wajibu nije nizingarezi habari zinu ilone sema shababi ukaya entinu yatusonti ngajojo sabiki ritangie enti hatu harumwa ndeleo ya hao harumwa emiva bali na bali nana harumwa za dhamana za daula izonde janitongeza kwezi watukufu na haja na jitekeleza harumwa zembio zinu uhusiana nizo nafikirilia njenirende harumwa eshesiwa Ngazidja ngabo miva minji ngabo mumva wa heledima ngabo mumva wa holozi ngabo mumva wa hotunga zinyama ngabo omumva wa hematembezi ngabo omumva wa he eswiha nano omumva ayudhani ya husiana lebundo la heshesiwa Ngazidja ama wakatiranikiwa wakati mshashi wakaya ngarni kwa daka kumerejeleze harumwa ezi habari kwa ngarifikiri yao amjondelea harumwa umva ukao ngamufikiru haku nando umva wa heledima wondo umva ikao tuono ukaya kairi rubasa use ritoweze nzaya haukaya fikira ya hangu ojimlifu hayo haku ndo toa zenzaya harumwa eshesiwa na harumwa daula insha Allah yabonda ila yambao le kalima la hangu ndo saha tartibu rijitosheleze shahula habei ya urahisi yonde faliki ya mwando ya hangu ekaya tihundu shahiri sha gouverneur alafu yabo ngamwelezo enamnaje nifikirio ntenziani hata zihabari zinu ziundihe enamna ladhimu tifikiru kaya ngeladhimu yo ledimari libasa use ledima ile shahula shikeshinji ekesha hulangi shoshinji yabwe maisha ya mkomor maisha ya Ngazidja ngajoka haurahisi haukaya abaha henu fanyo hazi mapesa ya liwao ngatungwendelea humbani ngatungwendelea mashahula katushinda ya hunda
ankiba yofikirilia hau yofanya rongo zirajina haizo kwezi watukufu arumwa ezi habari zinu tifikirukaya ngeladhimu handani rizingize hazikao ngefanywa ni wanu walimaji nando tia sharia sijotoa hukuma nziro hena mrikao ngujohanza yafanye dhambi arumwa omvaunu hene mbujwa hiba ndovi mfano hena ndovi ya joi hiba ngujo waziziwe minyo izo ndizo nifikirio nje ntahe sharia shoshi tilanziani hena mnyo mjima ya je ya ulibe rali majana matano kaha hibi majimbi hena jimbi jima ya lilibe rali shihu haizo hena mndu ngujo kamhara uhenda arumwa wizi arumwa zabarizini baada ya wote na yatilwa prizo harumwa muda wa miezi miraro kaye shababi ngajohu mfanya taratibu tena yarengwa yalimie wala mrukao yemlimaji yamfanyeshe tanda shishila okange jomkinisha kaviro mahala hula kado zinji shala ndo siku ya parisiwa yamlimie harumwa mentera kao ngejo vimwa paraporu holiho ndeze sheshna kao yashifanya reka mentera 10 reka 20 reka mengo miraro izo nizo nifikirio arumwa ezi habari hizo karifanya omva uo ngajo sana ritie bei harumwa hazi ya ulimaji bimana rinike suraya walimaji wausana kaondo atukufu wa hatu watirengwa nai harumwa ezerongo ikao ngasinizo hokaya wondo wa himisa ya maisha ya mkomori ya maisha ya duniani ukabatina mlimaji watina shahula ya bokabati madamu ujoenshi ti fikiri tena harumwa mva mfano hamande minazi okaze nazi ngazifu ali wandungwa zi hula ubonze yoti haki na gasina minazi ikao ngio banu zifikiri njenza he sharia ikazi kubaliwa ili hena mrujo huza ijavu ya hunda hukuma ya hahe ngujo liba hene javu zima ralishihu ngojo jondo hapo javu unwe ubalewa nanyu honde mwahanwe uzive mndu shauti huze ijavu kangwanzo huze ijavu mfano abonge joko ladhimu joni kiwa autorisation ne serikali ujo huze shejavushila mfano kayabanga bo l'hotel au restaurant ngwanzo sijavu bango na wajeni wajuja tsa autorisation rengere nike mundu yende atsa sijavu ya jawulizi imana abo hindi imana abo ndokaya kazira ngo izo zistehilwa yaboze nazinga zijoka zinji kangizo zinji aboze bei ngezijopuha kaze bei nazizipuha ezasa jobaki wanunga johunda taratibu zofanya zinrajina hama sabuni hau rongo nrajina harumwa maisha wa wanadamu haizo watukufu izo ndizo nifikiri yao harumwa habari hizo nane emiri ketula dhimu emiri mbatodopuwa namna yanzao wakaya eminazi emiembe ito usiwa yangamiziwa bangwa fanyosha ribona sawa orenga wewaha izoti haki haukaya ngajonda wakati kanohunda mri ngeladhimu bafanywa sharia mbati nika adini kwa ruhusa ya usemri batinuka hanikiwa ila fursa awe ruhusa ya use umri ngabo irongo kao kwanza neleze harumwa habari zinu uhusiana neredima karishindi ripanga shahula shinji aboze bei ngezijosiha kaze bei zisihi wala mri aliboma shashi haomba vititi kambali bazi 20 ngejo mtosheleziza yafanye maisha hahe baada ya yabo tena ya hunde yankiba yafanye rongozi rajina owana shahulanga jokaya kai mwana alishahula shaladhimu ya bungu joka na akili njema yasome haukaya banoma wana manatoshinda wasomando mavutama nguo ukamnuge likoli na balangu tofikiri ebane katende vanomjo kola shahule ndini aboisho iyo tabu nziro kaunge hundao wa komori izonga ori tartibishi kamru halishahula shaladhimu yabo ila siha ngekayao yabo wala manadamu katukana mabwade okaba mabwade menji ngajao habo kaumbu katula shahula enamna ya ladhimu ebenge iyo nde fariki ya mwando yangu shanga mina zinji zohamba harumwe miva mirajina shazi dakika za hangu na nikiwazo zihisa ngamshukuriyo television ya daula ni radio ya daula warnike fursa yinu jeri jonese izorfikirio wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.